Just avoid the 12 in my nano Tami Bear TV man and Mr. Laughter ye ticket in Martine ma wabino ti iwi yam in Martine me nano lock me Kacoke mauti o tum dong woro ki I Pong Dwongo ki kome wangeni Jimmy Moti me I Pong Dwongo ti Jimmy peche tutual mamba bin neno ki kore in mati ka neno wa ka moke ken mati ye man kono Tami Bear TV wakili wulok ma pat tichu mabino malupe ki Jimmy Moti me ya ka ber makilwani Pong Dwongo Kacoke ma ber maber twal makelo yom chwiny bot achuli kache ina chuli ki kome angeni jimne weng war maber ken machalo wano ng'eyo kere jimne weng be dak furbe war maber ni wok ki Kacoke man motime eni kore ya wabi kili wu jimi dichu mo kate kuno ki Kacoke ne ki kome wek waneno ka chela ken mano jimne war kere me achela juli yin matika nana ka moke ken maiti ye ni man era ye Tami Bear TV ka fut piche pe subscribing aligini uluto subscribing o yor wek uluto wa mete wunu ki lulok ma bejo makata ki ya ilo me chuli now lok me Kacoke eni timi yom chunju twal ken ma an machalo Mr. Laughter ye tie ni matien ka julwu ilok man en ma benyo ka chil ki in mano I winyu wa kar di chunyo enano wa ka moke ken maiti ye pe daw di chumati ka neno wa Facebook wa tika juli ichawa man in maiti ka neno wa man makilwoni YouTube bena ki kome wa tika juli ichawa man pen kar di chuka nen wa kilo lok ma pejo wa mirne into olutoy beti ka chil kedwa wek no jim wa timu bena ma wa loka ye no kony into twal dak wek obed ka chil kiri now wano ngi ni Kacoke beru tie I Pong Dwongo pol down luon sa Samuel Beka kamano dano ngeyu ki nying Mr. Samuel Beka tetwal in mai tika nena weka nge kon kache connection na tima be dwana tima be dak jimina weng tika nen mabe kache win gwak gimope ka win mabe tetwal mapia mete michako ke presenting jimi dichu ma ana kwanyo ki kom Kacoke mo beru tie lok pa chule ni chi uluto kwan kere ni uluto di chok wek waneno kore kena jimi no be war kere lok kono ber kade maduong ba daw kade mapijo ma daru dichu chwago dak wan weng watiki ngech ni lok makiloko I Pong Dwongo ti lok dichu mapejo maromo konya chuli dak me loka chuli ken machalo ki luongo kede ni rocho pajo wangini channel me Tami Bear bena uluto kilo jimi mano weko lok me chuli bero na machil tutwale ikum jimi matime dichu an chunya yom tutwale wana chuli dong uluto wa taking step ma be me wara nyim maneno ni ken machalo jimi uber katime marejo da nyuma rach ikwo pa chuli uluto wa bero ping nen ma chelo meneno ni watwaro yupo ken machalo jimi tika wot kere ilo me chuli machunya yom tutwal ka neno la diet CJ man era ye o window ki kome kachiel ki omiene laro tuno mago bino kachiel me ripe meneno ni achuli pe kitenyo geta daka chuli udiere chok mengenu ngo ma chuli utika timo ne marach kidong ngo ma kitwero yupo ne me konyo kaka pien wanero achuli do o level mane ma jimi matime I achuli pol kar kitenyo bod ludiero madon wan luteno vulu machalo wan watika kata kara kache wan ben pewa malu tutwal me diere chok me yupo kwa nyome nyeke min dier chok kilo dier wek lo dier go ngene wan bene vulu watiki chwiny me yupo kaka chino bebero tek tutwal ka chel meneno ne now lok matie kama leng ena yene wanero lok makiloko maduong ye chili obero tie mabe daka Kacoke mo mado obero fully organized kita ana wajo kere mabe madong loy food Kacoke en motime I Pong Dwongo ni ma chule yo fud dong mer wecho ni Kacoke mo ber mabe lo Kacoke eni pe lo tua eni Kacoke ma o yubo dano ma pejo da weko dano o niang ki kume lok man me wo gi kol ki lele gi nga gi o peru pere Kacoke eni ma okati kama leng manyoro niang pala dir CJ kachel gen ki olaro tono ma ana fo tutwal ken machalo jo mago woro go cher Kacoke go timo gin ma woro tutwal lakin maber tutwal meneno ni Kacoke eni obedo man makilwoni success onyo man ma okati maber ma weko jimi dichu uchope ken mano wano mero kede ni uchope kede ni so kede dong tien dong Kacoke tumi jimi makiloko maromo konya chuli tie maduong dak wabikili wo weng kore penien matien meneno ni gimoke ken makiloko I Kacoke eni mano romo konya wana chuli pa chuli yupo kien machalo wano kwa kere ana pe kilo bot wo weng kore na weka nge kong in mai tika nena kache dwana tika winyo mabe kache video na tima be typing mere kenyo
just mere wache ati loud and clear mabe chi wa ngi total wek no wa meta nyim pen party kan yang total ka che jim na futio set mabe total no lo katika win mabe video na tika nan mabe chi wa ngi ki kenya wa ka meta ngona nyim ken machalo no watwero neno lok maki logo ikum actually. Now, Dwan Mugu Passages Makian Guberka Loki video Muguma Guberka Timone, Arakere channel man me Tami Bear TV in a chair and nano, that lock Muken any Aromo Keto Gikan Bana one way but Paul Bed 12 chair and channel chi in nano video in la chain, but Nan Matina made a kill don't call key nano na mega machalo and Mr. Laughter and nano ning actually Ubero ning that good team on ning ikachaka any. Me a chill kong wacho kong ki nan lo dirario and maguluo kachaka ne. La dis CJ uluo kachaka mabe tutual inero na kita nero ken ni kachaka ma CJ uluone era kachaka ma fudong onyago nyige mabe loyo ha pinga wa ni kachaka madong mabe monyago nyige mabe loyo piane patie kit wo mo ke kan mo beru tie kachaka eni Pachike lok mo mi odong dude mo makibolo ikachaka eni dano weng mo bien kachaka ne gubien willingly kira le mo wajo ke I agir ki chunyi machala chuli ni anba o mira chara roj gang chi chero gir kachaka chi beru inero ken mano jimne time kere ma nero ni mono gen me achil motime ma era ye me weko kachaka eni obed imiri padano in kachira chel me me chiara kachaka ene mauti me mabe madano weng magu chiara kachaka ene atiki fojto twale komge an lu wirna magu woro gu chiara kachaka ene weng magu mago video yira magu timo jimi weng adwaka foj bodge amira adwaka foj bod la diet windolo yen ki olaro tono amira adwaka foj bodge pe yupo kachaka makira ene Kano ni pig yario ni ko uno kachaka eni kono po tum ken machala wan manero tum kere. Dak pig diu chungi makedo ni kachaka makir eni o miyero be tie me rocho pajo adwaka foj tutual bodgi. Dak adwaka foj bod jo ario ni mit beru kum machuli ki kume pa chuli si nyo chuli ba nyo chuli zed ken machuli mukente kere ni. Wadwaka foj tutual bodu CJ. Unki la diro la haro tono. Dak lok maki logo ika chaka ene uberu lok mo chweny. Lok mo chweny ma chwile ki koma yeo katikere. Ma itu neno ni ki mo ulutu bekate ki kom ka chaka ene. Ulutu gi mo bekate kom ka chaka ene. Pati gi mo ma loy a chwile ke nena chwile ripe. Lutu wa baka wichibu. Dak ripe ma wano neno neno adek en mukara ngichi. And I don't food ripe pa chuli ma an food da neno ma loy duju. Ka no chuli ripe kumeno wa yang chon. Kono no pe wa tie kir ene. Kono no alaga mani tie. Kono no pe wa nen chalo chumo kene mano. Kichai to halelo me chuli. Kono wa dugu jo ma pat. Kono wa dugu jo mogo mano. Ki war gi kita yang chon ki war wa kere. Amera dwak foj bol la dir CJ ken ma lo kere. La tito wajo kamaleng. Ni wara chuli ma watie ikum kare ni. Wa rom ka chuli ma yang chon ki nywal before amien. Amien karpa amien no waro neno kuma chuli ki kume. Ma chung ni king dak pa nyeke ki kum te kwar ma mege ichik ma mege igyen ma en lubu. Eto dong a chuli me kare ni. Wan wea chuli madong wati a chuli baja baj. Pa wati kuma chuli ki kuma dong. Pingo anero ni loke. Uberu gen ma pea tek tutwal. Pingo ala di CJ gubino. Gunero ni lok pa chuli eni. Umir ki ket je. Wang matut. Pian kape kero wang matut ye. Ada gang ta. Eto gen gunero ma be tutwal ni. Kien matika timeni. Olu tu kien ma miru dano. Pero nera. Ulutu kikila laga ma ye lutua. Ma oberu gin maber to ana tigi yom chwiny ki fony madiet palo dira rione. A winyo ki wude to al kalo dira mo kene food. Kati ki lok ni ka choke do tum en wan era do ngom mo kene magitimi ye.
Achuli me kom kar ke lok me lok ba gi loko mada. Ha gin ngeyo lok. Erka o gin atima dong gin mo pe. Ko achulu lake ba olutua. Ila kong mindset which man and which ma yang chon ni achuli ungene kira ladia CJ waja kamling achuli ma yang chon ni lok man me koko chan pe ye achuli ma yang chon lok man me nyego gi pe ye man achuli me kom kar upong ki nyego upong ki adega upong ki roro upong ki tich mogo i ma right weng kira ya achuli ki wani la ni weng upong e kom achuli lutua omera ba lok ni ning omera kwa wa ben ni ning omera wa tim gina ngo wek ulutu walake me bera chuli ma daro ngeyo ma yang chon ni kom achuli ki kome be twal ni lu dira riwa ni kwanyo kar gi mitimo gien makireni daka foe to twal ni daro tiki wich achuli ma tiki wich fut gitie magudong makwo ka in pe nero ni achuli ma tiki wich mudong makwo ni ena tie eno mawaro nero gini magu telo ka chake pe nira dek kulo pe winyo wa nying nguyo ma ye chi wa fuelo bani fuda tika chuli wa fuelo bani fuda chuli ulu to makwiri ne tie ma per tek to twal na wanero don kong lok makiloko ika chaka ene kit machalo ki dier kere kama leng la diet wendolo ka chel ki ularo tono wanero group ma pat mago bino ka chaka ene dul me achil eno biro dul mago ki wako magien go bino ni giti ka neno gang rach twal ti jomo kene mo ki London jomo kene mo ki Canada jomo kene mo waki China jomo kene mo waki US jomo kene mo ki lu ma pat weng me bino i Uganda i achuli me neno ni rocho pajo in obedo gien ma per tek pe watinyo gang lo tua gino neno ki chwingi ni bero gang abira ni per tek eto kin ma per tek ben era yini omiro waduogo chugo wa pajo wa neno kin machalo watwaro rocho pajo pe ini neno paja no tika to eto in ne biro more tika nyero winyo ne liet twal ka ina churi ki kome dak fudu a winyo do ni tika chake i Pong Dwongo kono ka chakano be worni ni kono be kana ni wa kor winyo na churi me kit gi eno gi foene ki jime ko foene ci jime ne mere gi kenyo a churi ki kome tika lokko meno ba lutua kira chula ngo ma waro ti yene nyo ina chuli me moro ma ina tika lokko meno ne me achil gin ma ki loko ma per tek i ka chaka ene ma no gin na per tek ena i lok me ribe lok me kwan lok me don lobo ki ngom ki lobo lok me jimi me te ngom lok me kene ma ki loko ma per tek ena lok me neno ni achuli ki kero ulu tu bailo ma kwoko lok me mero kon arege chawa dek me kudiko no dano meo ket i santa ma pengi ni ene lati achuli ki kome gin ming ene yang pe ya achuli lutua o chaka ki kwe pingo pe wati ka timo jimi maromo weko wana chuli kong ulu tu kaka mo kene bena warwa pingo pe wati mo ulu tu ki mama ulu tu weko kaka mo kene bena warwa per tek ni pe umirwa biru chalo jomo kene ni wana chuli wa pat ki jomo kene wanen pat en ni gin ma waro tamo ki gin ma waro timo e kwowa wa pat ki kaki mo kene ni eto gin ma tika balwa ma dieta loe ma ki loke ye i Pong Dwongo ene lok me ribe kidong lok me kwan wanen percentage kong alok kong lok kom ribe na machil amera chak kong kuman kumbiri ni wan machalo achuli kaki luo ka chake machalo achuli
Kon wanero kon dana di mu ka chaka ene. Lo tela di mago ka chaka ene. Ruira di mago ka chaka ene. Ka wanyig ruiri mo achil mu ka chaka ene obedo pere. Jone waka nye kong chan ba churi chal lo ke met. Waka nye kong. Ono mier pa nye aro waka nye kong. Winyi laka liek lo twa lo tua. Winyi laka liek. Mira Tami lo tu. Mira Tami kong kenyo. Waka nye kong lo kin ma chane nana kira lo ka tikena. Cho message kenya anan. Ilok pa chuli ini lo tua. Wanyig ruot momo o pere. Ika chaka ene. Yato pa ogeo la tiet o window lo ki o lar me meta ki yup ki. Ma fo gi tutwal. Pit jo madek ripe pay bit kwet gi. Jo madek winyu lok me yupo kaka pay bit kanget gi. Ibalo chene kum gi menga. Ti ki jo matwer wot me chera nyim. Wot ki jo ma wor kweri. Ka pudak wadak wete kar ma yang chon chani. Ngeri pudong ala ina diet mada. Ngeri pega wot kedwa. Wano miro kong kadong ngeri ini pe wan poro timo kachake. Miro cha weng nong kong kono wetim kono ngo. Ultua. Chiwa o kere kwe. Wabi o kere kwe. Lo dirario ena edo kuma chuli ki kuma mugu dong matie ka tailo a chuli ma in kiranga miro uluto idwak pojbot gi meri makachaka ene. Gin mamar era yeki wachi yup ene bibero mwaka ki mwaka. Bibero nga mwaka ki mwaka. Dakwa bineno kin machalo yup ene bichwalo wakera nyim. Kamo kong uluto chaka ye. Kirwa YouTube channel ene maonera wanti yela ye ene. Kape chako pe woro. Miyero uluto ichaki kamo. Kay chako kamo ni. Weko uluto. Wora nyim. Achuli gu yabu kachaka ene. Kikamo. Mapira tek tutwa lutua. Wadwoko fwach bot lo dirarione. Kidong ina chula chil mai uwe kachaka ene. Ana chula chil ma uluto. Anoni ripe ene kachaka ene. Ukilo gi mo. Mabilako kuwa. Watimu. Kien machalo gen gotemone. Dakwa miyu fwach. Watiyu gen makubu wajo. Lok me kwan ki loga ye. Anong lok me kwan nong chwer chunya lutua. Bach piera rio nero duju kakar kwan no tika telo tena chuli I Kampala. Eto lutiano kwan ma kwan ya chuli. Ginak. Excuse mati ya chuli tika ta. Gulu ay tika ta. Sa Samuel beka tika ta. Man ki rai chene ene kachaka ene. Million maramo ario kia li mia dek ki piara dek ki mia chil. Ma jomo beri ba kono go rayo. Ma ane koma bere. Ano reporter. Ma chako yupo. Sa Samuel beka kachil ke gulo high school. Ma lok ma bere twal blutua. Kong wajuko kong lok mamne chwal lo tiyan wao kono ka kwan wa Kampala. Chili adi ma wano chwalo Kampala ba. Eto school wa mati kenya ni wadog inining. Wadog inining lutua. Wanero kong kar me dongo school wa ben matie kenya ni. La Yibi College. Gulug ay. Sacred Art. Watimo ginining kache wan wa chwalo tiyan wa weng dong Kampala. En lo tiyan chuli ma dong en malo chian ma dong gimoge pene en wano meta kwan kenyo. En migi mwene ma inde timo ne tiki chilling ma diet ma dane. Ichwalo gi o Kampala. No itika donga chuli kiche tika dongo jo mati Kampala. Po waka lok chala ti da lo tuwa. Man tui chunya ma deka tikere. Otim ma kija keti winyene wa tika da. Bara peka da. Atika lok mati chunya. Kapi subscribing ulo to Itami Bay TV. Mi Itami kenyo bena. Icho. Ke cho ana bena yana kikany. Chiwa kwano. Kama leng. Morgan ma bede twal. Chera nyimi mi na tami ikom lok ma arati lok ane nyan matine. Pira tek. Ni ini mi Itami la pinyi katie. Ulo to wako war kera nyim. Wa mara chuli tutwal ma wako no. Ulo to. Wa mete wa bet ki kero me. Kilo lok ene kama leng. An chunya chwe. Kalo tiano ma chuli. Magiriek. Gichiar gilo dano Kampala kuja. Kone gino wak. Gibiru kere kono. Luloke ben wano ngayon gir gimabe. Ana tigi la rema mo ma kwano kegi. Ana kwano gulo. Ana cher ni cher ka kwan Kampala. Riek.
latini puri kar penyan mamir penyo betieni tieno tuki kwato ma ini neno ni kit dano ma loloke tieni lutua papata tie ha papata tie watama ni watega telo tian waka kwan Kampala mabe ero tiji mukene ma time kunu lok man me jugi gi nga gini time maduong tutwal i Kampala ma yilo lutian achuli bana mukene ki wane ye kwayar bena da foi tutwal waka nen kong tampo kwayar bena makin ma eno waje kere a foi tutwal atamani kacheno pera tek tutwal in sharing la dir kwayar bot jomo kene wak guwin irama sharing wati bene Facebook at the pang aping on Facebook apatika showing wati live but nakere Facebook waki YouTube wang in subscribing de irama sharing bene bot jomo kene foi tutwal me connecting kedwa abidugi la game mabe ki gen maitika loko nene abi katikere kama leng ngoma ini wajo kadong in machala chuli iberu chalo gen mano in pe chuli lutua no ene gen mabe kachi ya chuli madongo kata ni wat yubu kong pajo iwinyo jomo kende fudwa nya ono nera chuli wa ibe lok lutwal ya chuli ka lo wa loko mer mabe lutwal lutua eto kado oitiji geno mo pe en in meti ka lok en ipe mor ka lok itimo gen ango pingo pe lok chi timbere ka jomo no kadi me lok me yupo pajo in de dwak foj bod gi gutimo gen mabe ngo manu kene in timo pe de bedo ni watenya joni winyo jomo kene wa ni ati ka cher ka choke po pa window lo gini ke win kong lewa chure ni nya di cher ka choke po window lo gini lutua ka choke po window lo gili pa chuli ba ka i win kong lewa chure ni chino ni achuli dong ba achuli do dak angej lutua achuli do dak angej lutua mariyo dada mapedong wanero ni kwo pa achuli mir bet kwo mabe wanero kong kin machalo kwo wa romo laka kere lutua wanero kong kin machalo lok en me Pong Dwongo obilako kere kitwa bilako kere kwowa kit ma wa neno kere Jimmy kit ma wa romo yupo kere Jimmy kit ma wa romo neno ni kwowa oberu mabe kache ingi kachoka ene pera tek chunya chwe ritual kache aneno jim matime igangwa daro tero ki lok me tuko iye lok me tuko bet pe lok ene akwaro daga dek chunya chwe kache jomo kene fu nyuaro kachoka ene po ber kachoka mabe onyoni moro kachoka po window lo geno lao tono gi moro en kachoka pa joma no gitimene gin yang mada achuri yang repe achuri ko yang repe wawe ke win kon ke lok mogo tua wa nye gerero lok me chwe chwe na tua pange ka ono mier wadaga ye dak pange ngo mo bala chuli ken ma yang wa ngo mo roga chuli o wa chuli pe tie ko ma chuli ma kwen ke da yang chane anga mo rogo wu ken ma jak bible wa ke won tulo ro nga mo rogo wu a chuli lok me kwan ka da ye ki kwajo ni lok me kwan ikachoka eni ki bineno yu me yupo school rocho school mabejo matie igulu city kide igulu district kidong schools mokene matie ikidgum me achiel ki yabo ki schools matie en kama Sasamil Baka ti ene en kama Pong Dwongo kama Kacoke beri ene ki wai ki bi neno no ni achuli ujugu chiling maromo ngara chiel matwero wil mai twero ena ikate kere chiling aliwa chiel kade rombe na miyo maduong mabego yabo iba ki kome nieno la wuoni amin tieni ki kome otieno daro rai chiling marom milion ariyo ki ali mia dek ki chiling mia chiel mono chiling makerai machako rocho school machalo Sasamil Baka ka chiel ki Gulu High School idong bene schools mokene machalo wai kod gi matikit gum schools mogo mati amor chalo pa bogi
Kitiga neno yo me chako rocho schools mano gidong gitego oluto ka chike yubo school maromo ario adek igulu onyo kidgum onyo lamuo mano tie matek mape welo tian kwan wacher waka kwan Kampala ka twalo chiling weng Kampala no bed twal waka nen kon comment pa ola dir kwara oluto non kar man me what we so Antiga Wayani, they talk, but nothing happened. I'm actually from a watch. I forward to all did where monologue mabe angeyo gira agawajo dong madwong di lock actually ka lock again down logo dak ti dwong to 12 down logo matek to 12 eto gen makitimo pe but gen map afoyo ki ka chaka en ana lock makilo ni polle ke wachi ki bikere teach ma awakor ne anakin machalo no biber kere ato an machalo Mr. Laughter onyo la diet nyero ken ma iromo luonga kere atiki chwinyi jimi ka chaka ene chaka ene bikonyo nga bikonyo wana chulo titwal dak bene yeah lok titwal gero ki logo but aneno ka chaka ene yo bir ka chaka ma pat ki ka chaka mo kene ma an fura nena chulo biriye ma per tek full ni oluto olako kwowa dak olako kit mano wano nen kere wakan nen dak gen mukene maladir kwaro wajo anyway, a wonderful show. Everyone should be watching. For the 12 did for the 12 for yeah, in which I sharing get for the 12 me biru kachel kera an polkara amaro kakana the 12 wero anon per attack ni akil lock makir in work down obeti ye to 12 look bit metiki sharing dak metiki wako jomo kene o subscribing the channel la kono food peti channel madit to 12 but tika mero temo dongo ne oluto wak lok mapol ma chuli romo yo pekere achak ki kany pian pol ka romo chako ki kamo ken ma wajo kere oluto per ta kenen wachako ki kamo food pa o bena wa dano li bachel i subscription no mega ato ni woki wun ma nana romo sharing si wa romo o rom aliwachel pian ka o rom aliwachel long beru yo to 12 ke wan meti buji mogo madan e ana YouTube channel but premier ma ana tikere me konyo me rocho payo anone per tak to 12 kir ke beti food pa o 1k manomina ability meti buji mogo mabejo i channel omega pegea timo show ma mega me rocho pajo ma per tak to 12 la dia fo benat in bet kinyo da mete ki chwako wa kar dichu dak bena wek ya dan subscribing ka chinga do mo food per subscribing my ngeo wa ko mete ki dongo channel ini per tak to 12 na wa kanen kong lok mo kene mala dia bena wa ya fo the 12 engaging one ma per tak now money has spoiled everything in Uganda. Now they let me read again. Money has spoiled everything in Uganda. Now the money has collected, but wait for the outcome of it. We want to see the things out of it, which is true. For the 12 dear yeah, killing get down do chako ken machala antiga wajane ki chako million maromo ario yali mia dek ki piara I mean ali mia rio kaneno be ali mia rio ki chiring ali mia rio I mean million ario ki ali mia dek ki piara dek ki mia chil mono record ma ana tikere ma ki kwano kama leng mono chilling ma chako merocho schools mati Gulu district now wakor waneno kit machalo yen wajani ang'eyo ni chilling muken makimiyo bena mayup la diet olaro tunu waje kimiyo chilling million apa mono group pa joma gitie iyup man me wang o magitie Gulu district kenyo nye Gulu city amen gen go jogo million apa magumiyo iyup eni pangi kono gumiyo me yup schools onyogwa gumiyo me chwako ko yup eni mono gen ma ang'eyo kidong jomo ken ma ben rai chilling maduong tie magorai ma budget 12 ma romo konyo yup en ma rocho pajo ni yeah kom loke ni ben tika kenyo ke kom chamo kene wang'eyo gen madak choko chunya ena yeni yup eni dano ma tie politicians to 12 obero na ye wang'eni no bad ma obiro tie yup eni la dir to Adwoki obiro tie yup eni la dir kol
obedo peke en machalo member of parliament mano tie parliamentary group head obedo pe ye but ki waila wan obedo tie ki dong bene jomo kene madon ya chuli magi ngi lok metela go bedo tie bene yupe eni ma la diet mego beta ol aneno bedo tie kilo tela mo kene pa chuli ma parliament go bedo tie eto gin ma mar ki yupe eni mo konyo ma wera tigi ni yeni chiling ma ki jogo ni olo to romo konyo romo konyo yupe ni ena ye aneno ni pera tek total ki ki yupe eni me bedo la bono lo tela man lo tela me politics ma mono kin ma be ma neno total jo ma ke yer gi bene me leading yupe eni weng pole obedo dano ma gi aki lo ma wako ki jo ma ken mati ya chuli ma wangini gen gi pay politics ma obedo gen ma be total so watigi ni ye ni gen magi timni obi konyo dak beno bi chung mabe ya benat avoid twal mono lok ma ini tamone ti mabe wa kur gon gere wa nana kin ma chao chende gi biti ukere bar wan belo po kore tamit be tv po betenyo yub mo ge kan wow kamaleng wang ma kilo kache nan bene chilling ma ke jogo ni ki peti ken mabe wan be kwedo kore ti wange be ti watitu yamo so mono gen matie Wanen gen mukene melodiet benara wajo avoid it well why we should take political outside of this rocho pajo mon kum loke come lokman me rocho pajo pemero gimo gan mati more of politics pen na chuli do olo ki lok me yellow lok me kwara lok me green lok me blue kono nga gini kala don kon ki bero bet pe ilok pe rocho pajo ma I totally agree ki in da fo ni in benatiki tam me ka chel kera ni lok me politics kon kwani bao ki lok man eni me rocho pajo ni magi kere ni per tek ni rocho pajo ni eni kin machal be waneno bedo kere la dir CJ ke ko ambe no waja ni eno mir pe ke luo ni CJ ene diga lok pa chuli mo miro ki nene chal la tena chuli dak bene ki luong en ni la dir dolo mo bino ka lok pa chuli lok me chief justice kong ki kwan ki ba ma no ne obero gen maber twal ben ka ene diga lok pa chuli o mir ruke I ba me chuli we ke bira chuli ki kome peda ka ruk rom mo ngeto mo ma o kete ki rom me ilok eni mara kong ki war twal ye ma neno obedo pe ma obedo gen maber twal ne neno ni ti jomo kene maruke ite NRM nyuruke gwake ite ka mo kene gen ma winyo twal ye achil ma la dit to du wajo ni kier ki beta chuli biri ka chake meri pegi wangini ulutu wabilon ye gamente onyo joma ti gamente be gibi biro ki chuny mane manak mayopo jimo kene makira ene ya chuli but in general wangeni achuli dong kaka madiet magitwa timo gimo beno la bonga mente kien mane no kere ka chulo repe omera chilling wan jomo kene manoti wa go ra chilling jomo kene mati gango cha ra chilling pen ke wa ki cha pa chuli ti makayabo o chaka chilling ali chil kamo ke ken mighty ye o mi yero ira chilling ali chil mero chapayo eni chibu ber ma pe tak to twali ka che warojo pajo ka chil ki chilling mo ke ken mighty kere no be konyo now ya kan germa kan tiki comment mo ke ken cho kenyu war be binana ne che lore ye donc la penye benetie ya wek bena nge ken machalo no romo gamo kere la penyo migi ya waneno nyim kong dong wachiro waneno jimo kene makilo pere waneno jima ngwen ma obero core values makilo ye pe chuli jima ngwen eni me achil ken ma wajo ke no bero lok me fonye lok me kwan lok me fonye bero gen ma topic achil makinywako makineno ni yo me achil makiromo konyo kere fonye ilobo pa me achuli ena yo bero lok me rocho gang kwan mati ya chuli nyogai kwan mati ya chuli machalo en sa samil baka eno kidong en gulo ai kidwa ngeni manak na kono skuza rio ene ya chuli no guta mano ken machalo lok tiyo kate kere ato piane uluto ki yele wa no school ujo pedong mabe na lok mo kene magulo ma per tek mano per tek mo ma ina chuli mier pe wi wili ye ene lok ma ngom
lok me ngom ki jimi matie ngom. Jimi pa acholi matie ngom. Eni lok mati very, very sensitive. Ti jo moken ma pe miero winyo ni kigioko lok me charo ngom. Ti jo moken ma pe miero winyo ni kono balalo ti ya chuli. Ti jo moken ma pe miero winyo ni kamenda tika mayo ngom. Ti jo moken ma pe miero winyo ni lutela moken tiki ching I lok me ngom. Ya chuli. Eto kum lok. Ukati kama leng makinywao. Yo ngom mo miero ki jok kere lok me charo ngom pa chuli. Kidong yo ngom mo miero ki ti kwere. Meneno ni achuli oriamo chan ki kumgi I lok me fu. Fu me achuli. Ma opiro topics ma peju ma ana neno ni lok eno ma ki loko ni kaki kero gi tich. Obebiro gien ma ber twal pi achuli lutua. Pien achuli tien dong gubiro peng chigo neno ni wan kape warojo pajo ba gang ta. Me achiel ki wachi ki bikat ki bai lo me neno ni ngom achil mati ya chuli o miero ki cho bot gamente menongo man makelone tiri me ngom nyo land title. Kono bit customary, kono bit wila, kono bit ning manok ngom achil ya chuli o miero ki registering bot gamente. Wek dano weo bit kitwero ngom mabe makache ini miro chato ngom ya chuli o miero ki nung achuli land board ma in ibiro ino warga kibot achuli land board pitien loga ngom weko ini bicharo kene ngom eno ni. Pengo ai bicharo ngom eno ni. Kidong bena gen mau yomo chunya ena ke wa achuli o miero o mak lok me fu. Pe fu me achama. Fu me achama ko. Fu man me gonyo. Me chat ilo ma wako. Guma beni jomo beri lo ma wako bena ko beru tie. I Pong Dwongo. Mogo wanya ni gen tiki chuk maduong mada I lobo kama mokene gidi kone Canada, kone China. Ti jo mokene macharo udi chonyim gi fulgi. Mabejo adada. Mamira ni wana chuli weng mir wari wadire chak metimo fu makilo chiling I chingwa. Yo me nongo chuk kikero kama leng ma weng kitero inero kachaka ini. Penina dek. Me achil era ye me nero ni ka chulo ki fu man me achama ni. Me fur me fuli tong oti. Chi wane man eni dong me achama wa. Chido itenye mokene ni achuli mier ko chak loke kong me fu me chad. Kawa neno nuoya kong ke ken nuoya district watiki investors maduong tano jo magi kilo lim I nuoya eto ke nena achula di matika for fu ma kilo lim I nuoya pero ma neno ne bena kwano bena abijnyo abichiel. Wati nene eto dong kitika waja ni olutu miero kiroch pajo me neno ni achuli pedo biro ka for fu me chiling me cham ke ken miero achulo diere mi for fu me makilo lim I chingi. Mano ni gien makiloko ni opiro gien mabe. Pian pola churi dong iyo mere kilok man me fu. Me achama. Winyo ni afor kabina chek mabe mada. Karama bino kene chop icharo weng. No ichao koko. Kanir me kwano bino. School fees pay me tuwa chule. Pian icharo ichamo ki karama. Churi mar karama ki kwe ma type kwe ma yang chan ni neko kong dia bichel kono dia di ichar ju me oti weng fun me welo upa me welo ba me wek anto wek anen ni an bena dan ma cham karama ma de cha type cham karama enda fut we ka ni tie lo tua. Wate ju kong cham karama yang chan ni kong ngo dong pen ni walanyo chiling wanono. Lok me fu. Chuli ko lok ken me fu. Mano go kero topic mabe makiloko yeto twal kidong lok madak mokene mabe twal makiwajo era ye lok me Jimmy mate ngom minerals matie ngom ya chuli wangeni watiki graphites man makilwana gago makiwaiki no ngom kono wangeni watiki ngur ni ngom matie ya pa ben watiki mo ye watiki ngur ben Jimmy mokene kaberu muko maparpan matie ya chuli kitiki Jimmy meke mate ngom me
Don ki bikonyo wane ni wana chile menongo uluto ge mo ki kom ngom ano ji mete ngom matieni lok ma beno kate kama leng beno bedo tie eni ki bineno ka choke me gor dano ma uluto keto group ma konyo pineno jimi mete ngom subscribing beno ka put be subscribing mi keto jimi me ngom ene dano ma kibi mogo gi ni gien gu yupe meneno ni jimi mati dengomi ki controlling me achiel me controlling ene yu achiel pe mi chato ngom pen ke chato ngom miyo bon ngaro mani ka dong lok me mich me ngom onyo ki no gol gwako nyo gwako no mo i area ma migi en nget mo wilo ngom e dong duguruet ngom manyo de binongo mich onyo compensation i kom ngom ni kanen na kong la piny mukene maladiet adiet benado katikene and ask yourself why our chief was not there in the Rochopajo. They should first they should be the first person there. Yeah, monolog ma yini katikere ang'eyo ti maber to aldak uno ki lok ma mega nyo ki tama atama ni kien machalo ina waja kene ene lok mati uno miyor giena yo bed jo me nama chil me beru tie i Kacoke me Rochopajo eni ato to my dismay unyo i kien manero kere petie wangero mo achil i kien wurini magobieno ato gien ma fo ena yeni ngero mo par beru tie gi nyo beru peni o beru pere daro mete mene ki timo jimi ma gitwero timone ma oberu gin maber twal ngera achil ka inen in peti gi chuny me rocho gang pingo ki dinge kumi wawuor ki joma twar wuot wachiru ki joma twar chero pe omier wajing'e kum ngera achil kani en dong kono ruot bad no ki kum lok in machalo ruot me ACHOLI ruot onen David ochana ka luong mere nyie ena no mier ben nama achil iloke ene beru ni wu ka chewon ni ana tego lo ma Kacoke beru tiene in pe bieno kon ina lunga ina la diet with worry beru long it's a shame to twal get away shame upon you ni ana mir wa chak we ana we shame upon you a big guy like you like a pussycat or like a monkey get a yank on over any yeah actually tigi like a pad ba you're a baby and mukene yeah wajani ask yourself why our chief was not there. They should have been there. Oh, in actually, and actually, actually, no, and again, actually, for the twilight did Bernard, may better engage i topic makere ni kache initi Kenya mabena romo mi no Tami ya warange ken macharo no itamo kere lok ni pen pe atak twale olo to jim matime area ma mekwa pa watinya ta wakodier chak wangi wanywago kachel afo na lokene ti lok mati la diet Bernard pen pe atak twal kache ACHOLI no giramo no lake dak ma yupe meneno ni kin magi kwo kere nyo kin magi timo ke jimi o lake ma per tek twal kachel dak bene nen right twal liwang dano kache jim matime area ma megwa pe waker cholo kin pe atak penen ma ber twal barati gi foch madit ni kere ke bedi ruar beru pe oluto Kacoke meta nyim dak jimi makilo Kacoke ni tie ma okonyo dano duchu kachel dak tika konyo one wing weko tin ma tika nywako ne watika nene kin machalo no jimi ne wor kere pe Kacoke eni dak yin ma pe ataka po eni jimi ma kinywako ne weng ti jimi ma bejo ma ACHOLI meta ye en lok me ripe en lok me kwan kidong en lok me jimi me tengom kidong ma mer neno kumbiri chane lok me don lobo kinywako lok me don lobo ma obedo no gien ma pe atak twal bena watika neno ke wai ACHOLI ko giromo ke lok ma chan kining ngoma ke romo time ma chala ACHOLI beneno ni don lobo obedo tie i lobo me ACHOLI me achil ena lok ma ke wajo kama leng ena lok me neno ni jimi ma ACHOLI ti kwere ke gwawa
me neno ni wagwoko jimi ducu kacel mano oluto konyowa me neno ni jimi ma wan timo ikwo nyo gin ma wan ti kede ma konyowa wagwoko maber tutwal. Me acel ene ge ngom mano in ti kede ni omiri gwok maber. Ot ma iti kede omiri gwok maber. Lum gimo keken ma in ti kede ma kilo oluto volume mani manok omiri wagwok maber. Ma obedo gin maber tutwal. Me foch bot bu ki foch bot wa ducu me neno ni jima watimo konyo dano weng kacil. Now lok mo kene maber ukat maber tutwal ene obedo lok me neno ni acholi guripe iyo mapat. Acholi ma wako kida acholi ma tigang. Pien tie jo mo kene mo obedo ki complain ni jo ma ti wako giti ka luoro bena dugu gang. Pien ni chamo kene jimi ma dano ma tigang gutimo ikomgi. Ino ni ngaro mane ti wako ma chwalo kira chiling ni uluto ki tim ki mo pona ene pe gangi ati none jo ma giti gangi gibalo ticho dak gibalo tich kichene dak pa ging'eyo tich kichene maber twal ben gi tamone inde ti wako dong chiling mere tie mere duang ata dong gimo ken ma inde chwalo gang kono ni wae ki yup kong ot mo matiri nyukong yup kong gimo matiri inone pegi ye kolo pegi mero lok me yupo gango kong kolo wakachil pien gen wanya ni inde tie wako dong chiling duong mera ta ini chwalo chene ni ko yupa kong room ario mo gang kono inde tor toke dong ke ma ochil mugo data ta ni en otedo o foundation ber mana na ko chwal chene met kong chwalo chene dake iwinyo ni otedo o we bim chwalo chene na mono ko o bim winyo na otedo o dong wai dong ma mier gor wie inde wuke gi chene eto ki gang kany unogi mo magete timone pe no kare kitiga buku mere dinge nono ni gin mo na tika time ero no gin magete timone ne pe gin mabe pe ke yubu wa oti ko ne chwalo chiling matit me yupo ot inde dugu gang ne ma tuwar dong itamone ti dugu dong wek de bir oti ido wi bu ko mer ki ko nyola mer ki ko poti mo nyigi mo me konyi ki jan ma go ki wako be go ber ki chwin ikom dan ma ki gang pen ki mo ken mano gen gi chwalo mo ken kore pe nyawo nyige ma bedo gen maracho twal ma wanoni mono gen achil ma chuli omiyo bero yupa ye menano ni jima gitimo uluto po chwin jo mano gi tiyo ki chiling mabe mono lok ma kilok mo kene ma no bero gen mabe twal ena uluto pe giteng dano mano giti wako ubed labo neno yo me yupo ki jim mogo mano konyo kaka pen konyo kaka en bero tie kache wan weng ware chingwa iye dak weko no wan achile wa bero ki chwiny mado lok matie ena kache nen food pay subscribing itami be tv share subscribing oluto wek wan meti wono wanero kin machalo watwaro olo yupo kere yup man mero chupajane pera tek tutwal kachile ni wano duju kache wanone kwa konyo wa me bedo kachil uluto wek no wanero kin machalo no watwaro konyo rocho pajo eni pe watenye ching ladiet o windolo ke kan gen ki windolo ke kan kachil gen ki ladiet CJ uluto mier be wanen kin machalo no watwaro konyo kere kogi menywak lok mugo matwaro konyo wan kachil pen pera tek kache wanene watiu kijimi ma wano tikere me konyo pajo me weko ni uluto bene ubed mabe so no pera tek tutwal be ma pera tek ni uluto ina chule chil itim gimo ma pera tek ena ina chule chil me itim gimo pe tenya chule ni yak ma pe iromo timo gimo pera tek no miro uluto yo mo ken ma ina twaro kere konya chuli umiro ikony yo mo ken ma ina twaro kere yupa chuli umiro yupi bero ni lok ken ma chalo wan ti lok ni bere uluto romo yupo wana chuli wangiu pe ko mo ken ma ke lok ma tek ena ye lutiano luwe me kumalo me Uganda magu lake dong ka yer lutela me neno ni lutela magu dong ki balo nyingi ladiet Romeo kachel ki usai ki group amegi giano kwayo kija bol diero me achuli
Piana lo dir ma chiri gu waja ne luwe omiyor ki ket chik I komgi wan jo ma wa yu man and content kirene omiyor ki chak kong regulating chik ma weko kong kien ma no jim mo kene makati yamo kati mabejo pian jo mo kene ti ma la yamo do dugu me yero lutela jo ma kene la jim dugu me yamo do dugu me nyero kaka me lano kaka kama ling chi ki wachi miyor ki nong chik mo maromo gengo jo mo kene pemenga kata ki jim mugu yamo mano bedo gin mabedo to pen channel mo kene ka ine neno achuli mar lok ma yer lutua channel ma kili lok ma ti mano ke nyao lok ma dongo gangi dar pe mar lutua ngeta mar pe wan en ba yelle ni umier wakil jimi ma konyo paju lok me kwan gi lok me funy gi lok me drojo kaka gi eni kino we wati balo chawa kumbir ka kat kong kany kong kileb mo matek kong madai kong ngero mo binero giri kira dam binero ke channel li mwaka ibinoni dakika di mane ka no dam chiero maduong mado ato in may lo lok mano wek no yo payo ubin mabeni dar pe maro chiki kare ki lok ni uluto omiro ki yop payo ki roj payo wekinen ken machalo no jimi mukene romo time ken mabe pe omiro wa mogo ni king kum jimi mano romo konyo wan ko pe la omiro wa kero chuny wa kum jimi mogo mano balo payo wan chalo content creators omiro wa neno ni jimi ma wakati kere yamo obet gin mabejo machoko chuny kaka mape balo kaka bala moro lok matie ma okonyo wedo twal meneno ni miro wa mede kere nyim ma no ne obedo gin maber full ma romo konyo wan du jwen chel meneno ni jim ma waro timo uluto okonya chuli maber twal ma romo yupo wa ma per tek ne per tek ni jim ma waro timo ikom wa ma per tek ni jim mo ken ma waro timo okony wan twal da ko ben maber ka che tiki comment mo uluto ya warangi ken machalo na waromo dak kere ye per tak twal ni jim mo ken ma wate machalo chuli pa miyer watinyu wabiri ye ni king wa koluto okony man diju menye kachak menye ko jimi mabejo mati area mamekwa dak wana chuli pa miyer watinyu ya wang vu wa ke wango ken ma chuli waje ke wawego uluto wang vu wa obet manoki diga chango ne en chango ne ni chapa ki yapa ki wan chango ne ni yapa ki kien machalo inno ilaka kere kien machalo ini twarte makere jimi mogo pe kuoma megi so pe attack ni in kachela chel idire inge kien machalo no itware yopo kere kuoma megi angeyo ni jimi tak iro machuli eto ka wadire waribo chingwa be konyo wadu twal ka wanyeke chok ilwerwa be konyo wadu twal kache wanero kit machalo no watwaro yopo ke achuli be konyo wadu twal ara fo wadu twal in mai bedo kaneno wa daka fo in ma chui ichunga chel ki Tami Bear TV wa mete wuno ki subscribing i channel man wek lok du chumano wano nyago machala chuli ubed gen maper tak dako kel jimi mabejo bot in ana tiyo very committed an machalo nyaro memete ki kelu lok nyula dien nyaro mete ki kelu lok ma yup ka chuli amir bena po wiwu ka chile ni channel eni obi kelo jim ma pat me chuli funy obi beru ki funy chaka cheng abi chel manyan live obi beru ki funy me konyo dano ilok me nyom pa chuli ma obi kelo ka maleng ilok me kwan ki ilok me lako wiwa kita wano tamu kere ichi ambi chelo obi beru ki ludire adrio mak bi konyo wa ilok me nywako lok me konya chuli waka chulu dong mabe channel na mekwa ci bere ter kenyu bene uluto kenen nien mano wabieno live yen yele ibien uluto wekngo waberu kachel kono wanywago wayubo jimano time ipajo mamekwa pa omiyor waberu dong iyai no ni ba ila bon konyo kaka pere tek ni wakunyo kaka iyo mapat
ci en yo achil ma wan ti konyo ki kaka en mi luongo dano ka achil luongo ludire ma ana none gi romo nywako tam ki wan achuli dak me konyo jomo kene bene ka achil bebedo tie i chiambi chil dichu chake chawa dek ki kome medi wo i chawa me Uganda in mane tie i Uganda nyo itie gwaka ilo ma wako nyo iti UK iti US kamo ke kan mai tie wabikili jimi manywake malupe ki yupo nyo rocho pajo me achuli ilio ma pat dichu pera tek ni betie wek no yen bene bet ki yom chwiny menano ni jim ma wano nywako diju obedo gin ma pera tek pod yen machala chuli wabi cher ka giko neo i chawa mane manok ene wadong ki dakika maromo ang'wen keken ache tiki Tami mo me romo nywako ne afo to la diro kwar benat in me nywako ka chel kera pikar matini kidong be jingara chel matie kamo keken kache tiki Tami mo me tika neno wa i chawa ni pera tek ni ibkate wa kama leng wek onero kin machalo no waromo konyo ne kere kache Tami mo tie ilope i kom topic ma ana kile ni matini be pa kachoka ni ngom kene ma tamani na chuli roma timone e kachoka eni nyo gino kene ma in tamani i kom lokman me mata ko ma ke mir ke ket bailo lokman me fu kene mira chuli yup kere fu gi lokman ma ikilo loka kwan ma chuli me yup kwan ma megi ti jimu kene ma no waber ka timone ba ke nywa ma duong ma pol ini twero ni tamo gina ngo ye ma per tek ingeni ning itamiti ni ngo ye waka nge kin machale twero konyo kere achuli ki tamma megi tamma ni dichu ma wano kero ka ni konyo dan ma pol twal dak bene be twal ni kache wana chuli wakati wako kanywak ko jimi makire eni no konyo wa dak waka wano ripe wadugu joma ulutu kaka mapol romo konyo gi dak romo neno la bol ki ye chako jima ete kai chako ulutu meta nyime mete makira dong ki chako ke la DCJ ka chel ki window lo chako ne wa mete kere wona nyim pa wa wego gik ku wat gi a wego jim mo kene bene ma wate mani o konwa da gwa kwa a wa ko bet ka chel ki jomo kene ni dichu ana fo de twal won jo dichu mo kupe da ko ber ka chel kedwa in Tami be TV bo be meta nyim meneno jim ma pol ma watwarte mane kare i channel man mi Tami be in my foot pay subscribing jere subscribing oluto wa kwa mete wono meneno kid machala achuli twaro yupe kere mabe me dier chok dak me wa kone jimi ma wano timo i area me kwowa tigen mabejo adwaka fo twal bot la tiet la kwe TV mono dana chel ma ana bar twal la afoye bene tiche wa kupe wa kere kar duchu mera nen kong bene en bene obidonja yam pachaman manok sia nen kong kira watwa kupe kere kache en bene obidonja yam foj pore pen channel matie ma ki lok pa chuli ma pejo ma pat ke Tami be TV ki la kwe TV dong pare en channel ario en channel ma pejo ma ki kilo jimi ma peja dada ilok ma chuli ma foj wadwa bot la kwe TV ka chel ki Tami be TV bene kitar pa luo bene mono channel ma ki kilo lok ma pejo iya chuli che pera tek ni wanyeke wono chok ki jo mogu ma ki kilo jimi ma bejo pi wan wana fo ti twal ka chel dok mo ma pol twal pe ka chela pen mo bena dong pe ka che jimi duchu ma wanywa ne angi ni in machala chule in yang ye da ko be konyo wa twal me do anyim me meta ni wadir chok ki ya chul wir wa me yo papajo chi non mo be twal en matin ni wan be pa bi cher ma bo twal ma dongi da ke man ma nak chi wa gi yo ma me kwa but yara nyim i subscribing wa meta ki kilo wa meta ki bodu ki kilo lok ma duong maramo konyo wa pen per tek machalo wana chuli ni wala ko wala kwa yupe wono kin machalo ne watwa yupe kere ana fo ritual in my biro tie ka chel kera e chake ya chakene pa o ya kene donc allo ko motie chere subscribing nyo cho na message na ma chi ma mega tie pen kenyo maramo ngo konyo wa meneno ni jimo ken ma watimo no olo to konyo pajo ka chel ma per tek ni pol kar chi ma wano timo duju mi yorbe jim mano yubu yin kaka chi wan machalo
Tami Bear TV wabitimo jimi duju maromo konyo achuri mete ki nyota ni kian food gi tie da kwo gi bi mete bena nyim ken machalo no jimi tie kere ka chela per tak ni wana chuli pa umiro wabiru mere ni bai dong pa wagi kunyo pajo wana chuli wa ber twal ka che nen wag bijeno ka chel che bijeno ka chel pala diet si jegi ka chel gen ki ola arto no okonyo wana chuli men yang ni ka chuli mo ken ma kweng putie en wan mo ken en ma walo ne olo to umiro wa roju dong pajo chaka ki kom wan walo ko tamwa pa wa ko tammo be tamma chan ayo pe wono wek wan bene waneno ni ala man ma mete pe achule ni tie e kwowa pera tek wadwako fo juju borlo dira rione da wadwako fo juju pot ina chure chel mai tie e wilobo ni paeteng achuli kamal paetwaro yupone lutino ni dano ni wati weng kone nywala gi kwe weng food bi bere achuli da kache ke nyero ka achuli no kiti ka nyero ina achuli chi pe nen ni lok ma wan loko ni onyogian ma la diet si je ka chel ko lara ku kate kere ni gian ma mero ajo paja ni pe gian na konyo watimo tek wa yupe wa dier chak ilu wedwa wa koneno kit machalo wa twar konyo ke pajo pera tek lutua ni waruju pajo rocho pajo ni chake ki an ki in wa ko jimi mere nyim mabe afo ritual afo yen me maber ka chel kedo wa ka chera yue subscribing ga che food pay subscribing oloto wa ko mede wona nyim ke kilo yob man mabejo pe wan diju fo chicken pi wan diju ka chel be ritual ne umiro wa mede wona nyim wota be